Yeni mu ahyia wa ha. Anibre so na ye kasa. Ye kasa free Ofoase Zongo. Em say e free ejoda eba. Ye te ha no ye bosonjo ye kra. Ye bosonjo ye. Na Monday Brenansen kwala. Oma fomi ganga. Oma djuma omo ye nyina ne se krono. Ena omo bo. Omo hia enipa free. Kotokom side ne ba Ofoase a. Wo ye hwan. Ombe to barrier. Edi tuo ne sekan atwetwa no ma sika enu phones adwuma mo ye opomu anu no ukọ pra so sa no mo ye sam brantie yi adienya omo tutuo akoye ba omo de sekan nnade akesi atwetwa ye ba ye ne ye nim ba bi anyame di akola no ekwakosi nkola num so da wa ye tutuo abobo am various places. Yes, that's sorry and reporter and every media house be one say, young woman a copper to come to Toku Yenipa. And some are a day Magana for any say, and some media for no the 2 John or your person would do man, a chuchu for no much sign. A year in quantum pony in Zambram Batten Semna or Mudico 2 John. Until you organize a press statement way to call on those media houses or more reporters, I say, and no credit. Say, young Kolako pen to quack. Ewo Brenansen and I say you could obi one and would retaliate here. And yes, sign a year. No woman in any saying a branch a friend of Kobe, Cosmos. Ah, Obapomo Obian himself or Yamuroba, no leading gang. I'm terrorizing the panel. Very notorious guy. Or you wanted Ewo police for one time of one say, oh, court here they will prove to you he's a wanted person. Ah, yes, you can. What the bonny and what done free upon him? And I was about Ofoase and I do 8:30. Bia ba bia ni mu. Or Baba Bono Kono and Kolano. Or Mamoha, civilian or who can say criminal be police for you, criminal or channel them police for. Or buy a somewhere friendly jihad. You Kolano who no munim police for you no. Our munim say or your convoy, what I'm robbing gang or Mohammed for no. Young Kolano channel. Omo chenu so man for na ko baby omo de name police for me no mo ka say odaso police custody e Ofoase ya. You can go there to ascertain what you are saying. The police station is just a stone throw. How far 1 minute what do police station say na do na ya chenu ma police for akola ne papa sebi onyin kwotire e ko organize akola no ni we base boys a no omo e bo krono no e fa abobo ya mienu edu nkwala no gumu ene atuo ne sekan say omo ba be attack nkwala say omo che kronfo de ama police for omo du Ofoase kuma no ye ma me fo ni Ofoase ye ma me fo omo to aduane anajo no ene ye nuan mo to omo ba fo so no omo attack ye nuan ne ma me fo bro omo femfram ji omo sika no omo ba fo sinyina omo to aso ba Ofoase Zongo na me pese eye clear ne say wo free Brenansen a na wo pese wo ba Ofoase Zongo a Ubedu Ofoase kuma no abo Ofoase penny and sana abo Ofoase Zongo. Ento omudu Ofoase kuma no omo attack enkofo e wo je omu sika. Omudu Ofoase so ne ma me fo mo to aduane na omo to fo so no. Omo attack omo je omo ne ma. Ansa no omo ba Ofoase Zongo. Omo wura Ofoase Zongo na etuo no omo to signal yes say omo ba be attack ekuro. Obi anso no otini fia oba ma obi aba attack na kunu nipa. Ye mrantie ne yes debi. Ye de ye nituo ye ni ajan but ye de yankwa ebe pam omo de aden afri ekuro no mako yankola no bomoden omo bomoden yes make sure say omo be den omo be drive omo no mako back to baby omo free yankola no yes awie no boni be no maye wo nkola no nyame a ye somu no a onim say ye nukofo no oma bibisi sa na jo no omo dwane akoba ko no akola ne papa na organize omo say omo mra no omo be attack no ka hu bi nti nkola ne bo modern che no one abrante bako ti ene mo kase yede nipa miensa na ama police for omo police station ha ade che ye no ye ma me fo akoto omo nuane ena sa hoodlums we sa ba sa nkuro no be attack omo ehwi omo nuane nyina gu fom yankola no tie no na wo se omukobo omo maame no ban because obi cross na ya maame no makokoto aduane akola ntra fie ne yenko kuni maame okoto aduane diska kakra aba fie na dia to aduane adi nkola no du ho na omu hu omo na omo dwane ewura enwura nim
nkola ni do omo che say ye be chi omo de aba police for nkola ni pie ye omo nya baby gina no respond omo de man nkola ni so omo tutuo aba nkola yin so nya omo a omo kita tuo ni ajan a omo kokun obi nti nkola ni ye say etuo omo de an ye yensan san ya chi omo san omo tini na ba ko hwe den etofo san na me kire mo picture no otofo na omo fa sekan nnade a omo de twatwa kola na ku no ni wa wu Nyankopon kra ne man ni nua pani na tofo ma na omo twatwa ne sekan no moja enye nsuo se ye koya chi na me nua tofo na ye twa ne sekan na me kofie ye mitimi to ye se no e wo se me koji me nua no okutu ya oji ni nua no ana omo yi tuo ohwe na nim nhwe nyame anim di tuo no point na koma e bo ni tuo ku no. That is the chronology of the incident asi e wo kroma enne ye si akwala o ye driver ni a driving mu na odidi ye ne na wo madina na djuma o ye ne ka wo shop amene wo kase ye be di bronya enuanu o mu hwegu mu no enye sa akwala no o mu ko okeko akwala na ye kuru ne maami aduane eno ye ka wo bi na ye hwiagu fom ne maami aduane ka wo na ye hwiagu fom, and so they want them to protect their parents and not to do anything. And it's a media house open facts on the issue. That's a ultimate macron and beji information. That's how we can report to BBA. We will not sit down aloof. Young chances are more report to as some infantiles are brave. You ni proper. E bi no mo da ho. Ye nya for sa. Ye just anu ye nya for sa. Ye skin no. We have tough skins. Ye skin no e dey pa. And so ne ye ka akosi ni se. Ne si ye na ya bo no to fa kire mo no. Na ye wo advice kakra. Aye pese de ma Bernasi Chudom hene. So wo here na o community bi nya problem a. Wo tran finfin hwasem na wa hwasem no na wa kasem no na asumdwa den aba. Wagina radio so aka se yen ye ku Bernasi mi ana omo so abeku yen. Sa papa no sebi on deserve so yo he. Dabi. O he na ka etwa ntso do say. You see, yeah. You see, all we are saying is, oh, he should go back to the drawing board. Now, we should go to the first one. Nioma, omodia ye memuano, obe solve na asumdua ba communities meninum. But say obe jina sa afano na radio bi afra no a o ka asem to indicate say ye na be pentokwa ye be te na aye friends in Kasokoko de akyere no ye law about ye bu Ghana mra ye two community an ye nananom edi pa na omagyae ye papa no so sori de beto so ene ye so sori e de to so zongo ni bia nu a e wo record mu of Ghana ha say oni nipa ko e ma ode aban kra ye den abono the least aye ko ne say yakoma ya boy ho sotro. We don't use so kind ni tuo enko ye ntokwa ena ye nkokon tokwa ayi ye ni facts wo so wo say ye nko a na obi na asisi yen enti so obi akuye nipa na say ohin wo pese wo solve problem na say wo be kokko gya radio so akasa atantro do say ye na attack him na mo attack here. That chief should go and revisit his books and speak well. Media houses on report here no mu tie a ye mo madwuma e wo say omo ye within 2 weeks a day anim ye pese reporter a mo de call bonten say yen kwala ene fa card e tuo ni ajan go mu ene call Bernasi na omo ku yen kwala no ye pese omo retracted that statement immediately because me wo mu nyina informations, and if they didn't do that we'll come after them. Yen be bu omo ye be use mra no na ya hwese ne wo so omo ye no ombe ye na ama ye bo so to yem esa na say asem no bae no omo di mu ntintima ye omo ne ye memu ana be kasa omo ma botayensem omo guso omo ma assurance say e kwan bia so omo ye sa de no ombe chi omo nyina omo se ombe chi omo nyina ye pese ye insist say ye police for any military leadership they should make sure say sanko for na mu DS anya no ombe chi omo nyina so na emra ne omo disenia esefata eno na ye ade ba ko a ebemma yakoma ato ye name eventually because ye tia no ye nim say Ghana police omo ye effective pa
Omo all the gadgets are Ombeti media attack criminals. Pom Sabibi says Esia. And so we are giving them that benefit of the doubt to say Kwambiasono, Ombeti criminals. Not publicly. Omama Niakosi relative to Sanko Fono Muchi Omono, Akyem Ofoase. Ye jidisa by the end of this month, ayawuremi. Ye benya information papa. They free the police and security agencies in war. Na ama yakoma atweyem. Me papa no ne ye ma me no media for am ha. Maka mensem sei no. Megina me mpenifo anamu. Na yadamase.